каждого есть свое имя, да? А как его зовут? Бактыгүл? Siz Qirg'izcha bilasizmi? Qirg'izcha bilasizmi? Жакшы. Qancha vaqtdan beri bag'ib kelasiz? Аларда түшүнөлөр. Канча күндөн бери, канча жылдан бери Qancha багасың? vaqtdan beri bag'ib o'tasiz? Kim bilet? Sizga jag'avi negiz o'zi? Usul narsa. Жакшы. Sizga jag'avi usul narsa, ko'chkönlerdi baqqan, qo'lingizga ko'ndirgan. Вам нравится вот это? О, это драйв такой, знаешь, неповторимый. У каждого своя. Вот малая, кичкентайки за малая. Ага. И после этого у вас какое впечатление? Поделитесь с нами, пожалуйста. О, впечатление, какое впечатление. Настроение поднимается. Люди идет утром, хмурый идет. Раз увидит, она кушает. Улыбаться начинают люди. Балдар келет, балдар тамак берет, не знаю. Siz özünüzü Европада жүргөндө сезесизби ушу көчкөндөр менен аралашып атканда? Европада жүрбөгөн да. Тыйында токтосун. Кемде. Атайын жамап келгенсизби? Малая. Малая. Бунун аты Малая, э? Малая кичкентай. Канча жылдан бери эметиз бул көчкөндө? Давно. Биз Кыргызстанда биринчи жолу ушундай көрүп атабыз да, колго көндүрүп ушинтип багып аткандарды. Сиз айткандай аябай күлүк эме, адамдарга жакшы нерсе тартуулайт экен. Чоң